haka jingla ye kendo ye Deputy Commissioner Jong ka West Giant Hill District kinoyelam Jong ka Giant Youth Federation Jowai Circle kila pentip bana ka jingjur palat Jong ka jingsma Jong kinyot bala lom thup apo ka sor Jowai ka jingma ka ap ye ka kot ka kia Jong ki pajba Jong ka ni ka thany katei ka jaklia kala ban wanra ye ki ja jingpang ki baper haka baki knyang ki babunjaj kila ban mi na katei ka nyut bat ban poi wat shiki marba mardi hapo Jong ka yo Jowai Kumta na kaliang Jong ka seng kala kerpat ia ka Jowai Municipal Board badi ka office Jong Deputy Commissioner pakin chimkia halo ka ni ka kam khnang ban lai nakinu ki jingjia ki besngausi haga ni ka jingle Jong ka seng la yatho pana kaliang Jong Deputy Commissioner ulade ban pha ia ka jingtho shaka Jowai Municipal Board pan pen kinria no ia kinyut na ki benta Jong ka yo bakan thup ia ka yaw tampang yaw khor yaw seinrat badru ban pha siat dawai ia kinyut man lagasngi ban peniap ki knyang jingpang nakaliang Jong ka seng kalabo ru ye ki jingmaham balada ki nongmi khman bat ki bor badai pe kimsim khia halo ka ni ka kam ka bakta ye ka yap ka im Jong ki pajba ka seng kan sa shim le kwi pat ki lat kilenti nang ni shakmat penkut ka kro now publicity secretary ka circle usamla Clifford Max Shilla so ni ka telo ka kam man ka ta yo ki da lang ki cha pe no lang cha pe de smart ka plus kata tu dua hari keren di price human kemudian yang di depan di stok ini wah kok sih siap yang kata detik siap lalu yo keren ni nah kalau yo ini kata concern ni kalau kata dah boya standar tu juga betul ya terus sangat lebih stok banyak muncul di semua kata dah jodoh betul tak gua macam dalam macam kantam yau kantam lagi dari krisi orang kita i bang di yang di guru di guru cek di dalam memang memang sekretar ini kita semua orang yang sokan ini maka dalam meeting kita kami just kejong ke municipal itu sih dalam ya short bisa kita municipal pada aku pengalaman dapat berkata lah Rusia kamran di kita kalau kita fokus ke responsibility kami sih yang berbeda last week atau itu memang termal municipal region publik jadi dia tu itu bertahan dari Papua dan Nepal ke Republik Lokes ke municipal kot di Regional Nasional keluar sampai dua keluar select ke task force ketua WIS kalau ini live dulu ini assembly pada dia akan di guideline seorang meeting untuk seni hukum memang dengan mau starter memang aman ini harus apply ke task force committee bersedap buat poin ke parlemen yo the wide hadiah yo kapan problem tu dia bukan ni kat tu boleh temporary problem tu temporary kursi basic sosial damniket kan sebab dia yang tahu dari dong tahu pelan kau puno kamu sekolah itu pelan tak perlu dikit habis yang ini municipal habis infeksi jadi kita berdasarkan kata lagi so ayo municipal desa municipal lima kenapa orang tidak lagi dia langi buat UM di tahu lang itu tahu lang dia aku ye dikit hab desinfek mandasi temporary solution tu kata jadi kita buat kita tentang apa kita nak apa yang kita buat jadi disinfek di Indonesia teman-teman kita teman-teman itu bang itu saja
Kata yung lagi uplet sagi kata saya kemen to yung kata concern ni dah hal. Lagi yung kemen to hap ada si pertama hap mana si apa lagi yung lekan kedua itu yung lagi perempuan lagi wanita kemen tu sana di bangli di. Kata saya tapi ketika nak kena yang